kelon nyaplang u presiden bambensyua jungkari Iran kata Mahmoud Ahmadinejad. Hakane ke airstrike jong ke Israel bar ke Amerika henin kesengis saja. Pindon kam kari Amerika dagi tagi bitu bombar ban kerwit airstrike ya ke Iran henin kesengi. Bat kam spy IRGC bakla persyang ban kerwit de South lagi ballistic missile ya ke jhatma jong kari Amerika kata ya ke USS Abraham Lincoln. Kat kum ki khubor laong bahakan ya ke airstrike jong kari Israel bar ke Amerika henin kesengi nalor ke jing kelon yapno jong supreme leader jong ke Iran kata Ali Khamenei. Henry presiden bambensyuaru jong kari Iran kata Mahmoud ulah kelon yaplang hakan ke airstrike jong ke Amerika bar kesengi. Nang ta kin thubru sayo he sipa jong kari Iran kata Chief of Staff Mosavi. Bat kum juru u Defense Minister u Brigadier General Aziz Nasirredeh. Bat kat kum ki khubor ongru baka jingklon yapno jong kini ki leader ki he jong ka Iran. Namar baka Israel bat ka Amerika kla kerwit ke airstrike haka por bakine baro ki dangdon haka meeting. Bat haka baka Amerika kla pendon kamru da kita gi bitu bombar ban bom ban kerwit ya ke Iran henin kasngi. Kad baka Iran kala kam bakla persyang ban kerwit the South liki ballistic missile ya ke jhatma jong kari Amerika kata ya ke USS Abraham Lincoln. Kad bakari Israel ru kamla ban laj na ke jingyam briu hakane ke kun bat kari Iran. Namar wei unam ding ubala kerwit ke Iran ubala hap hatel Aviv. Kabala penlong ban yabriu hadu sangut bat kadba hadu sapho teli ki ying pakidulan ki bala julor ha une unam ding jong kari Iran henin kasngi. Kari Iran mentakla depan kerwit ye bun teli ki ketem sipai jong kari Amerika, UAE, Bahrain, Qatar, Israel, Kuwait, Oman, Cyprus, Jordan, Saudi Arabia. Bat kiwe ru kijaka ki badai ketem sipai jong ke Amerika ha Middle East. Bat hadin ke jing kelon yapno jong Ayatollah Khamenei ke Iran mentakla jit bujlino kumutau acting supreme leader jong ke Iran dau Ayatollah Rafi. Ke Iran mentakla berengem bahkan sakrwit sendon ya kata ke pedengtam jong ke Amerika bar ke Israel kadba mentakla persyang ban kerwit dagi Southly ki ballistic missile ya ke jhatma ka jhadduriu jong kari Amerika ka USS Abraham Lincoln. Kat kum ki khubor laong bakari Israel ling bakari ke airstrike nin kasni klap limru saup hongut ki komandar jong kari Iran. Haka bakle kerwit ya buntli ki jaka ki target jong kari Iran kabak kentup kumbasan spatli ki target. Haka baya ki aspa teli ki target la kerwit daki aircraft dak airstrike. Kabala penlong pan kelonyap kumpa sap hungut ki senior komandar jong ke Iran tang hapo ke siminit. Kata kentup yu he sipai Mosabi bat kum juru yu supreme leader u Ali Khamenei. Kum taru ke kebandang jan nang ne syakmat togena api kui pat ki kubor bandangwa. Blessed.